Živopisno selo Zupče u opštini Zubin Potok krase meštani koji ne nameravaju da napuste svoja ognjišta. Dokaz tome je činjenica da u selu živi veliki broj dece i omladine, uprkos čestim incidentima na severu Kosova i Metohije. Osnovnu školu Blagoje Radić pohađa oko 60 učenika i taj broj se godinama ne menja, što je potvrda da se sa ovog prostora ljudi masovno ne iseljavaju. Mi smo jedna mala seoska škola koja se nalazi u selu Zupče, odnosno poslednja srpska škola na granici sa albanskim prvim selom Čabrom. Ovo je 8-godišnja škola. Školu trenutno pohađa 60 učenika, što znači da trenutno ljudi još uvek žele da žive na ovim prostorima. Ovi prostori imaju perspektivu za budućnost, iako je život ovde dosta težak. Deca u ovom selu su nalik na roditelje, vredna i posvećena školi, a za ponos im je što veliki broj dece učestvuje na republičkim takmičenjima i osvaja mnogobrojne nagrade iz svih sfera, ponajviše iz sporta. Veliki problem je to što škola nema fiskulturnu salu i igralište, pa deca nemaju gde da se igraju, treniraju i provode slobodno vreme. Sami uslovi bez fiskulturne sale, znači, loši su, jer mi imamo tu 2 terena, imamo teren za fudbal i teren za rukomet i odbojku, ali znamo i sami da su potrebne različite sprave za vežbanje, za zagrevanje učenika, a to je ono što nedostaje ovoj školi. Naša želja jeste da toj deci koje još uvek žele da žive na ovim prostorima, zajedno sa svojim roditeljima, napravimo jedan prijatan kutak za igru, gde bi se deca bavila sportom, gde bi provodili svoje slobodno vreme, a ne da sede za kompjuterima i da budu fizički neaktivni. Na predlog manastira Visoki Dečani i u dogovoru sa rukovodstvom škole pokrećemo akciju prikupljanja sredstava kako bi se u školskom dvorištu napravilo dečije igralište i postavile fiskulturne sprave sa ciljem da se sačuvaju deca u selu i da se odvoje od računara i mobilnih telefona. Pa nedostatak fiskulturne sale znači ogleda se u tome da se časovi u toku zimskog perioda ili u danima kad je kišno vreme, časovi se izvode u učionici, s tim da se tada učenici bave raznoraznim aktivnostima vezane, koje nisu usko vezane za fizičku aktivnost, ali su tu različite društvene igre, nastavnik fizičkog vaspitanja potpuni taj čas drugim nekim programima. Pozivamo sve dobre ljude da se priključe ovoj akciji kako bismo deci obezbedili zdrav način života.